Dipiwani Pokunta kota number 5. Lefty Kaisu rak katilita ten Riau Poko number 5 karata utaglan ten Bamina Tuau Isak Pau Jawab kalah Toda Profes out on first, batter out, batter out. Para tahu tu ang PPOI. Kaya tet na pagtango kayo na po ato sa mau. Para ta Paul Riau, karyaw na po sakso kata ato tet sakso ay pagi aba strike. Para ta Riau. Pitcher kawanap. Kahit tar dito sa gawupot tet kila so ay pagi full count. Last no po pitcher kilala na wawa katara dito tat ano pok ala na puman shortstop third karada tat kiskisu ala tau da po first at marara tala tau da po second men pok time Sanche William kawan of MJ Rowe kayo na po dito Sanche sawa pogi sawa mau karada strike Riau on PPOI runner po second Sanche Bakit Bhir Tanawa Wati Wo Kishan Moman Kilgila Tapar Lana Krop Kara Daut Riau on PPOI Tet Keso Wati the third Moman Kamramar Ati Tom on Tapar Sawa Kara the Tet Tilta po base then Proktamo MJ kawan of Kips Pitcher kawanap kayo na po atito MC kilap poki pirwela po mo kisan pagpagtapper sa walil karat MC marara sampu first at alasakan uti po second menpagtango Kips Jack kawanap mo rin Kips Joe 2 out runner po first pitcher ranonap kayo na po sok dito Kips Poki ang winapungan shortstop third karada MC kisusan sa kanada third marara dito home Kips len po second base then pagtamo Gerald Epot kawana mo rin Gerald KJ Bowas 2 out on PPOI runner na po second kayo na po dito short katangtang Poki short tapper sa walil karada Kips asang second marara the third dito short keso atila alam mo muna po ang career pula toda po second men put timer KJ Boas kaganap Aroy Bisa 2 out KJ back atiway rally katandang suweta perkarata so discussion second third atau KJ marara sang keso suwatila one bukan Ranum men pertama Arroyo 2 out Arroyo sa Bhir talan awawan way Kisan Ali ayya leparta Arroyo bisa karyawan numeran Wilarano ang Junior League sang tim PPOI kayo numeran cewek karyawan numeran Arroyo dan pertama MacGyver kayo na po dito sa Wamau
Paul Riau on PPOI karyawan upati dan makai pek Purity wati wai tapar latolo nagrot karata haut sinu. Momen panau tama momen ra kamuata momen purla tukanwa ta momen pasip karada runner menapu first 2 out on PPOI mentok tamu Stin Isaac kayo no pati to Stin Paki anawina third shortstop karada makai keso anaway asang sa kanata third aron Stin sa mararati to Leltet sermongan atito purutawai makai tilka mentok tamu kit penas paganap murin kit jawab Weber 2 out runner to third kayo na pati to kit paki ang pitcher lose tanawawa para tas team episode dito kit anaway tilka po first mentok tamu Jawab Weber out Riau runner for first kayo na pa dito sa Wamao karata po Riau on team PPOI karyaw na po soka dito Cheruk Paki Purity Wallet kuwas mo katangdan tapor hutang pa out to Wamao mo out sinu on PPOI. Blue. Okay, sasin kanigila buku pa ng palimaw PPOI kanigila arapok buku pa ng palimaw Tako pa ng limaw Tako pa ng palimaw rakatilita ting lima walu garata wotaglan ting maminatan mo me PPOI kulugol ting riyasak riyaw talupti kaisu kulugol ting tuaw Okay, line up 10 defense. Sasunod po ito team Luptikaisu taga team PPOI. Score maminatay mo Riyasak Riyaw 12 pagarata sa sikamatanim tayo ng ganuti. Line up na pungan player 3 Keno me Nagasalata Luptikaisu Nagoldo ng Basilu ka PPOI anut purtalang sapon kono po ako PPOI anut pilihan sapon kono po ako man matong tano li napungan Luptikaisu taga sapon normal line of court Luptikaisu sapon